halo ngiye kwirirwa twagarutse tugiye gukurikirana irindi somo rya kane. Ni indirimbo yo mu gitabo tugiye kwiga ya 249 ivuga ngo nitegereje umusaraba. Hanyuma urakurikirana aya magambo, ndagenda mfata amanote nayo muri fa diyeze, ntabwo agoye, biraza kugenda neza ndabizi. Nitegereje umusaraba, oh Yesu yadupfiriyeho, mubonye ndamutakambira, bababarire. Mwayabonye? Yesu
nta kigo kazakoreshwa n'umuntu.
tugiye gufatanya indirimbo ndakeka mwese murayizi.
tuzayikoresha ibyo tuzayikoresha turindire bacomeka ngo tuyitane Haleluya. Muhaguruke dufatanye. Muhaguruke. Urabona amasengesho yacu Imana itugiye. Njye nasenze no gutakumvisha. My is for
azayidufasha ageze impamvu aragenda Fate transport.
tubone imbere yawe ubitiye komeza urugendo rwose urushikane kuri
dusoze. Haleluya. Haleluya. Babona ndi gufashwa mudafashwa. Kandi gufashwa n'ubuntu. Haleluya. Haleluya. Amen. Patrick turasoje tugiye kugira mu kanya tugiye gutanga amatangazo tumara kuyatanga turaza kutegereza ndakeka ko umucuranzi wacu hari tumara gutanga amatangazo abakeneye kugenda bagende itangazo rya mbere ndabashimiye abantu bose